Karo 200. Siapa 200 ya, Kak? Cek kakak aja. Araken kilo tangi. Cek lebih jere nah. Lo ya. Duh, tadi ki alengker. Jaga kak, jaga. Udah apa, Lek? Do kiatannya beda apa? Ari iya lo kor berempat kak, lo anak kok ya dia. Warung beres ke tanah tade. Pola kini pakai jahil kok be dia. Kemarin kau laku apa, Lek? Jaringan laku sepekapi. Terus pas aleng gretok ya kak. Prajaatnya kedireng laki aja. Iya, Lek. Kau kiatannya beca-beca. Pola bedel aku. Kau angkat, Lek. Jaya salaman kereng laki melon di kesengan ya dia. Saya nggak, jam mulai melo tala oleh PC. Kedireng laki lo guna. Đó là cái người. Prei lu, tepang ada gerben babri. Lu tahu, masalah aku apa ya? Sekarang nanti gaji tetap sebulan 10 juta deh ya. Berdua. Malah sebulan 1 juta. Laku apa aja lu? Moras tase. Kan dalam sebulan ku tuh asa tase. Tuh aja deh lu. Ntar kamu kagak John. May treko dahil muna. Dengan mak jai. Tahu? Posan angko, Gus. Pandi lako. Wak bini mel ngomel toy Roma. Ay ramong bedel ako. Kok Nora. Ada John. Saya angko tepang prei, ada gerben. Sampai kapi sih John. Ah iya, Gus. Ya rokok reng. Rokok sing pusing. Tomat. Pas dari ya. Mun kadik kakek Gus pendaan. Kijang bujang. Ada sih yang nguna. Sal kadi baaban posang benar saya kakak nah. Mun lo nganggur kom dia. Beden wa Roma mel ngomel tok. Beras tade. Joko tade. Do tau. Ngampung ngareng tua todus. Yus kan, woi kas Agus. Iya John. Duh nih Serjono aja ya. Mang kena. Teti orang dia. Coba banyak asar ro. Banyak luar desa. Orang yang selebih melas. Etem penggitari ya. Kotun ro. Kita banyak asokor. Pi pangeran ki paringi sehat. Karena banyak lum. Orang yang sokitunya. Tapi pol bi penyakit beten. Roh mana banyak akad tingkat. Kena ben kolam renang. Mobil banyak wah mewah. Pajero, Pak Jai, Lamborghini, Lamborghini, tapeng, orang ngesetru. Ngakan kok ajem, lo oleh bi dokter. Ngakan kok embi darah tinggi. Salda ya, ku tapas lo aku netunjun sebanyak. Teti mayu, oh diri kala apa beden lakon nih, cele nih, coba banyak asar rong, mari lo teti poro. Sepaling penting badan sehat,
tenaga kuat, berhi nikmat. Ita kakek tibi ji Gus. Jalan dilako ki orang nyaman tok. Tak iya lum. Mau pikir, berhi bejer. Etem bang selok bejer. Ya iya Gus. Ya wis kah kok ki mole. Acara mau bi kakek riang. Tade kemarin nah. Ya lah sore, pas nyari lako kama poler ya Allah. Tabuk lah lapar. Semula ya bini mesti kikir lo yang BPC. Olah centar ke bapak boy yang ngincan PC. Tapi todo sengko nih ser bapak salah tibian. Sini kah daripada datang bini kikir to. Para apa ya? Kok kalian beri akhir pikiran tangan aku? Entah sudah apa ya? Ya tak habis lo mainan kan? Terus ya ada apa? Pak, bapak, Apa di suara tangan? pak. Apa Jong? Head ya? Iya pak. Mak ke TV, kamu bini nih Jong. Iya pak lo noro. Ya wis tujuh kilo. Kamu baik deh Jong maafin lo main karena Beda pak. bini udah beres ya. Iya beres pak. Engkau berparlon deh pak. Perlu apa Jong? Engkau tolongin cuma passion pak satu. Pola dandi. Duh, apa hidup lagi cuma PC ke bapak Jong? Sampai ke apa? Iya nja pak. Kian sekarang ada. Ajualan tepak sepe. Nyari lako lo nemu. Katanya kecakanca lo nemu kia. Bingung kok pak. Tang bini wak kikir to benar pak. Hari yang kau bagi mole mulu nyambi PC. Tetin kau tarkan na pak. Mak deh iya Jong. Mulai kan nak mau tondong bini na. Sering hedan di Roma. Mau nak di ji nyaman dereng bini bengal ke laki Jong. Saya kocak laki bini dia, kau tuh saling nerema. Lebih ben ke orang. Susah udah berhubungan. Cek toro tereng bini ke di Jong. Dereng laki. Mun perlu telak nyari bini boleh. Enggak pak, insya Allah kau sabar ngerti bintang bini. Pola capa oba bisa nerima tangke bedaan. Ya, mandai Jong il pacang head. Haji dah beda head kapi. Bapak kalau bisa tuh aki mencari jember keluarga head. Iya pak. Oh iya, biasanya berada pak ya. Kira perak malam mah, engkau mole. Takut tang bini tiak dan tian. Ya bapak ande 200 langku ibi head. Enggak pak, kok ngecam 100 bayi. Lagi menandi lebih beli ya. Wis kala le sambi. Bapak lo mau utang. Keda berada pak ya, saya kabel teguhan. Bedel aja ke beter. Yo wes kelangkong pak. Siapa orang pak ya? Engkau kilo bisa sambung aja. Berada nak engkau masuk satu ke head. Lah jagi ngocak deh Jong. Header tang anak tung situng. Terus kala la mulai riki bini narbarpan. Iya pak. Nih serta tangan haru. Andi nasib. Oleh bini sih tak bisa nerima apa beden. Antar bein ke ibu kuat ate nabi pangeran.
Alhamdulillah oleh ancaman PC terima. Lek, Ale, Apa? Malam oleh. Kan lo PC ya? cek daya rale. Cek dengan laki kipur dateng, kita toju leka. Patane hedelo pemjia. Wes cak banyak cerita. Kamu PC nah? Jek hedele, lek. Ya re, Berapa? Karo 200. PC apa 200 ya kak? Wah otang nang toko lebih dari 1 juta. Pas bila ada sekelar melakin komas. Lah 3 tahun kak polong bihede kak. Kamu janjin hede lambat sama bungang kok. iya tihin lek candi mikirin emas. Sokoran apa badan na kalau? Apa kak? Sokor. Sora sokor kok andi lakengan hede. Lek, hede saja narim saja neter kang ko. Asal hede tahu, engkau ngapa terus ketang babang jam bese. Ken demi hede. Sejanjang orang akhir engkau sebagai laki hede. Papa elak nyari PC. Menteroyar kena bini. Cak karo long-long join. Op, terus sakit colok aja. Beda apa be tangan anak lo. Kita ambu sekali sekekir lagi. Bengal dari setinggi tangko. Iya. Nyingka kalau ada di dina. Kalau tobuk aja ling moneda. Yuwes mau lakat karpe dengan dia. Engkau nyingke. Kalau lagi nyingka. Beda apa be Bing? Itu lo kol tokolan lagi nah. Lah torot pak. Yang lakengan jula karpatot di toko. Jadi iya Bing, ada sebagai reng bini. Yang laki, maki kadi apa-apain. Aja ki pakunan di harga diri. Harga diri apa pak? Yang laki meloloin tos nyari PC. Rezeki apa tak harga diri? Jadi ngaki Bing, pangeran abri kabungan ya. Benikin karo katunya to. Kan laki na heda nang bener. Kok tuh na heda jelas sokor. Mun masalah recep ke, aja lah beda sing ngatur. Tahu apa deh pak? Coba nengah. Kalau ada keluar, kok tedung ah? Njok saya heda je Bing. Pas nurun kasih kemana?